Mejele mi kodo le ehwe mi bi mi ma fon dagbe ya mi kodo ta tagbe Fwedison sin azan atongo gbe ehome koja male ye ton bo ho kege nu habu je mi si bo ko ton mi na se sin kweton bo mi na du le ton do nu wa mi ton elo ji mi na tno matin libre ehome ton ji we mi na be sin eso do we kweton ji aga do men jele nu gbo endo pon to mi ton me se do do me uli we krietu we asinin we bi do we zunji aklo no gba mi do gudo ai ko fodu gbe gba mi do gudo ai ko yero kpo kan dia foto no kpo mo ewe klo be gbon ho gbonu para ku kaka gbon ko me eniole ero mele uli ye no uli ye do ye uli e do o era gbon won do mi ton le ji bo dan dia fo gede era jajo abi na soro alo do gudo me gbon won do mi ton le ji be do me uli ero to mi ton fio e ka ro mo chu onu gbe gbo me e gbe gbo bi degbe dion matin li gbo nu kan bi odo menjire enu ka gbe gbo din ro wezun bi ka do nu bi blo e bo do wezun bi fi kan chubo e do kologolo e yo ne kan gbo blogbon din an je hate kan gbo kan di waji ye me ne le din wuli ye hate kan gbo kan ha ye bo nu na go si mo an ji yo nu kan bi o kwi e we yin lo matin libre e so do e kweton di e homen matin libre do po e mo do menjile ne e kan wa gbe bo nu bi na do o ganji yo do wen do mi ton ya ri adeleji podo e homen po dion nu gege bo do ji jewe lẹ́yìn náà ekpon se do ne kana gbe da lo to si le o ewe no inu emia nukun tite ngbe me bo nu mon koton dion matin libre e soro we ton di e do azan e hometon ko di sun si azan ton go gbe tegbe o e no flindo o to no si se o to e ro ta mi ton we lo azan dede tin bo to no je be no zon bo ina se nu ganji o e no glo ekpon be sin to si le glame kaka bi o ma ho mi ton le o ne e kana wa gbin din lobo na si ho pe nu kundo me ro to zon je teme le o benazon bo e vi we ma homeon e na se nu ganji bo ko to nu so na wan ran to bo dion nu mon ko ton dion do na mi anu kun o ms e len da love you bo pon kaka e mo no menjile o fi e hore de fine din le nu e pon se do ye livi kege me e le do I love you ten win le wo mo no menjile ye ko ikan we wo mo livi me ka te len do lo do menji fi ne le dion e no ro to zon je fe ne ono ro ya do me tu no ro hui ma se po me andi e kun no tun wo hon e si je ti ayoji azade we to nu kunko mele kpona wa bo dalo to bito sile do ta ji yo kpo fuero ba khome yiwele yo le enayon de suti tengbe be na zon be na gando azon kwini on si yo matin libre e we do ho ene yo mentilemin o matin libre do po ko mi na no lo na tin po do menje ndende tin bo do ji je we do to mi to me fi bo e ka e conseil do e block play da ho gain do po so fin plus so bi do gun do ai tin si azanto afoto no kun atongo ka so eje ko atongo gbegbon kan popo do para kopo ye me ikawe ye me na si ho azo bo e na si ho pe nukun do azo mon koton wo ewe inu emi anukun we o menchelemin tito me e soro tero fine din yo e dagba de su bo eme bo to no koton le yo e roro stop corruption stop fe beje num ewe to yo o no mon koton do e time po ndo menjele e indo e na si ho pon dozo le na yo ho jrazo atole lo bonatin mena ye ho jrazo ato o kande o mo be ple do no mon koton bo lo ple gbon fi enele bi hui do e ron so redi do sin yele to no kon to soro alo to no kon to ito si gege na ye yonu vile do tadio yonu vivu leo e ron so ne do no kon be no nji ama so kwele wa je mo yan ye tu ile abi ye gbegle le o Nigeria be no ni ngbo do soro oruku do no to ito si do tadio yan le to ko pepe iro isi ne odion e ra sa dene gbogbo egbo bo je yin sabi oji menchile min le to ezon bo e tro jija yin bo to no podo hoja zo atole poda le ni onu alote kan so do ho mon kotona ewe yin no e mi anu kunde su titengbe o matin libre e so do e kwetonji e home l'emblème du jour e home ton yo e we mi na so din ti me po do menjire no gbo e to horo si an linu o to horo gbeta ipe le renouveau e kan nu wa ton yari yari e khoye kweton le bo e chite deji e ne o e kainde de vo mi anu kunde su titengbe yo e Joseph jogbe nu e dion azo yin ayo jiton bo me ro po ikhato me na yin wa to yo e koro ijeji khla e manote de bu e we nu mi anu kun l'emblème du jour home ton yo e se do kweton jin so mi hodo poto gan ton ma jawe ra san yo metian e me ndo wara igudo ndo wara italata gudo le yo Yesu po lo kegede su titengbe mechilemi Yesu po do bo l'emblème du jour mo no menjile a kun ayo jidiyan e gbon
gbọ̀ǹde yọ èèyàn gbọ̀ǹde èjẹ̀dẹ̀ yọ èèyàn jẹ̀dẹ̀ ènìyàn tìyàn ní kọ́nà yọ̀rọ̀dọ̀rọ̀ àyọ̀jì fúláfúwájì yọ l'emblème du jour ewẹ́dọ̀ ènìyàn mẹ́tìlẹ́mì fraternité ehọ́mẹ́tọ́ ìtọ́ yọ ewẹ́ mìíràn sọ́dín etímẹ́pọ̀ ńdọ̀ méjìlé nnukwu ọ̀dọ̀ jẹ́mi méjìlé èròyè kpóròyè èjẹ̀dẹ̀ yọ èèyàn jẹ̀dẹ̀ dọ̀ mẹ́yìn àgbọ̀n zẹ́ tó kọ́dọ̀gbẹ́ tán rẹ̀ mẹ́rọ gbẹ́ta kílínkílín kó gbẹ́ta dá kọ́dà kọ́gbọ́ mẹ́bí lòwe zunjí jọ́njọ́já dio vi ajasiele me bi lo zunji wara itarata edo eje mi dene bo me na ve lu to gan lo so eja we yo we zun kan me bi hui dene gbala gbonde yo ja no gbonde yo fraternité e lo ran do we kweton di e homen fraternité ro po e mo hak me chelemi emo hak botimi ko ndo mejire nugboe so mi jawe yo o hoja zo atele mo ya yodia bo ero de chigbon e ron di do sedo e azo eni odiyan ne kasi ho wa gbon temi lewin be je kongbe bo je gangbe do so mi do taji o pe gbe na so ma do gba o ewe inu mi anu kun e bo hak diyan e ko yo hoja zo atele jinja yin mi wa boru mi na do le na igbe e me mo ma ja fidraji gbe o gbe o bo nu hodo nu ni wa tin o mi anu kunu hak ko hoja zo atele po bo ye do eni on bloe labu sol eye le plami wa o to horiro si alinomen matun to horogbeta jesera to horogbeta ne otiyan fo agbatan le lowojo yeme ime bo ma do gberu po do pa che pa po bo gbeta de bo ne kana wa gbin bo gbeta ne ona to nde ndero to mi to me fiyo matun ho ne o tiyan to horogbeta jese tiyan be osun sin to me bodo o me mi ya un klobete do te hui we na pa mi ho etimi po ndo menjire ya iboni bodo yeme démocrate leko ayeji ede fine yo gbedekun ayodo de ayokun yo gbedekun obe mi le yo de so chechire ti mi nano loboduwe emi tan le mi na khodogbon ne labu sol so ye ton po ye boni ya ipo sin ye to ikweton jiro fin o mi na khoti mi po ndo menjire emi a o jete do me hono di an nu kon don vlafo esi wa yan fo ku no mi bo ya ikuno yo me labu sol wedo ho enio o metelemi o ye me àwọn zo ato mi tan le yo e ma ro mi na do wo to talegbe tan wa ye kun àwọn zo kere ikuno wa me labu sol ti mi po ndo menjire ye hen na dalo to ito sile o sin do sin do be no kun be no mo sin mo no do kle to ho mi tan le me be ro forage ne on e kun plele tan àwọn zo ato le wa enio me mo je ma ho me sin ho gegeti bo igba no to ito si do taji of vivu do to talegbe dan le bora ija yo na si hutin to ito sile do po kan ho e din àwọn zo ato mi tan le de ta baru ho me tan itan yo lo wa me ti me po ndo me jire ogbeta alomara to abi alihun le yo ye de tiyan ilu nu gege sin lo be to mi tan fi be ti to mi apahwe atongo ton bo sorote bo iroro redevabilité au Bénin nu mon koton ya apahwe atongo diyan fozi yo ezekwe gege lobo ana gbeta mo hun roporopo gbanton nu kun aton to mi tan fi bo fozi yo diyan akwe so diyan nu livi nu ton kan we ko mo bo so lobo so jonu ye gbeta nele be na si hoji azo dede na to mi yon da baru hometon eton yo mo eniyan bukale hakde sume le hakudo wezun kan egbon po hoja zo atole po yo do nu so mi na si do ganji yo bon ho ina do gbon kan ji gbon gba yun pono gbonu abi hoja ma teme mi na do ganji yo ta baru se ho koton le chasseur info we mi na so din etime ko no menjele hakokun no edodo lo men ekpodo oif kwo ye no bu alora lome bo na si hu dalo hoja zo atolewe de o àwọn zo atomi ton le yo ye dalo to vitosi do kunande podo keru pogbon yo le chasseur info lo ise honio bo so do ikweton ji home l'indépendant home ton yo wa ye mon Leandre Hungbeji ye ma ngbe do ache ipa ton lo hode do ton do menjele ye me so tu lo bo do asinpo na flesin to gan si asiko klowe do to mi ton fi lo son si an ten go mi do gudo e hode o meneme ne otiyan le pere pon ache pa lo fineo lo hode po menele po example ye me ulile o ejo ye pere Wilfried Leandre Hungbeji egbe bo yan po do tonu etime po do menjire horo po eto ekunde lo wa che pa do po menele po chobo ejo me uli hwe le o menji ekundo hode po me de po me na ho egbe bo yan po to tonu yin to hun bo l'indépendant eton lobo sodo ikweton ji homen l'indépendant ro po etime po ndo menjire nugbo ne ekara wa gben bo we ma homen lisimeton na ido ganji yo mere tin lo na si hoyi afode kanton gba mo
alide nu bo na yi do ma home osin ohwenu lo hoja ma eton bo so do ihwetonji decryptage info home ton lo wa etime po ndo menjire nu bo emi tun ho ogege me le o han ho ewe mina dotin o han asi han kon wa se so ni asi han ya de ade han se no eneo itogudo bono don di hwe ogudo ton etera so wa di we lo no yo tiyan eleko ato mi to fi États-Unis we ko gozi hwe ogudo neme han se no so ni ya lo na le ja san hwi de bo ho nu be den village yo ho ja ma se lo bo so do hwe ton ji home me aleko a matin libre e wa mo gbeta APMS kodo ABMS ton po ye lo mo ye ho ja zo wa tole iple do tangbo do so fi plus mi do gudo aye me sin azan ton ko aton so je ko aton nu kun owe goji e de play ye ani occasion ajiyo mene tin bo to si bo ye me do azon dede bo idoran do khode lenu ye bon gbavi nu peno gonji a lo hoja ma abi do nu sezo do tra enele menele tin ho eno do nu yele hon ye peta we enele tin ye play hoja zo atore do tangbo bo to nu mon koton ha ye vivu e bana dan do ho ha ganu hote ka hena do bena klonu yi bo so aye tonda yi bo aye tonda ja yo e to nu mon koton ko ipo bante e we minai matin li pra mi ton bo mo ma so len la oro bo do gbeta da ho e na kwenu kundo nu kon yi e to kon la vitene bante ton le e ti me po ndo menjire sen teme e ti jon gbeta da ho e ne on di yo le na vo to do fene gbeta e rodo ka shife o ti on e yo e na vo to do ma teme don do gbeta e ne on di bo e le ne on do onu yan lianu bogbeta na zan do mondo wendo mi ton e wa dinle mo kwidi mo ta glomena pe na le bi huyo me la ho eso bo na gbeta do fren nu kiko ajije ho me huwon yesu pode subu akple mo koton si donu do si gbe so fi plus son si azan ko atonu kun atongo e mi dogu do aye do ga buka e we blo play da ho mo koton de bo matin libre e do tonu bo so do we kwetonji hon ton toro mi to e na chen do poropo mi ton le hoja ma e home ton le yo e do tenu mi e jemi ko de ne sin no poro to lo cho no mlakane e so